era pisai o fa fenga le lope fa fenga ri walenga na pisale ka pule wale o fa mangi nge la ngai e le sime fa le ko a wale ba nga dispute mo on tawela ngai na ko dispute le ka wa o fe ko nga michel se o fi ku ma fe le wa le nga dispute nga pisai fa tele ya tawa ya telo wa o mo fo yo no o yele fa mtalanga fo I tulanga ya ole se le ni le al matu tu malo ya awai o se le ni atoalia sa alu le fa mai ai no official matu tu malo le falo le tu malo ya se le ni le ya la foi la e manino ala fa momonga ia sa tu natu ya le lipokel auditor ma ya ole si le mai faila le tonwa ya vaenga na fa momonga na ya manino fo ya la pupio so no ya ile le sunga le sutus ele ai ma se tu pio se lende o le loa pena ave fa ngoi ya mai kongo o fa pungana le mai le I tonu ya o le sa fa ngai le o le vanga tele se le ni sa fa ngai fale sa fa ngai lo fiso le tuma which is o le sa tu tonu fa nga fa vai ela ve mai le bush in le lo se la wa fele au mai ela ve le fring of o le fale o le fono fa vai o fale ma me o fa pena so o la ve ya le tu pele le se la vi tu lima with in le fring of vanga ya ole mole family no foi le fa fo ya la tunu o tu so le selau ole lo sela wa fele na tu fa wol fale ele I complete taile fa ngol official ya ma tu ala len ko va kul se le niveau le selau limas fu ya mol operational official ma tu la fa pena ya o se le ni la na sa to ya ru fa mangol fale wa taunu watu ya ele mai ala office ele I fu sa fa ngal ngal temile ele I fu sa fa ngal ngal temile ola ya ole la saftu na ya ile tu na ye mun ya ile tilo fo I fa le tai mal fa le tambale tu malo ya ile me te tau na ave il fa mo tu sa mal mana omia olo ya ile na temia wa ya o fere me nga ile o fa ngal ngal fa tino ngal ngal ole ai se fale ai ole fausiino le fale ole component tu le mana omia mol fa nga solongo blocket ele ye fo so ma fo fa se temporary office fo ile ia wa e mai mal ku pe alwa e mo fo ko ya fo I tong fa fausia se a ole nga tonu le fa nga malo wa le natia sa o sa fa il committee le steering committee ole nga tonu le sa yai ina ya one ya alu sa mai me yo lisimo me fa pena ai sa ili ya se fanua me se no e fausi ai se fale mautu se aseta ale malopo le belongs to the district it don't know le tu malo fa nga yo ye na fofo le o nala le sa una wela ina I fa tino fa mo le ya o tele la se le ngalu le tanunga le me wa fa si lo local fangum ta pena ngal fanua va ngom fa pena ia le la sa fa ngai lo le mal se le ni le na watu mol operational office fa mai ai le ia le fa ia la lava sa ia iftu na inga fayon fa tino ile vai nga tu pe fo ile le million na mo tu na tu langa fa pena ia pe o na le la wa mai I sotus ia o na le sa haru mai ile so ele ia la se mea fa pe o misuse ai se kopi po o sola ma se kaupoi o le ai alu uma I fa ngo mea mo le poloketi man porkala ya ole tu lang sa